Ovo je refleksija. Prostor u kome se vraćam sebi. Tema današnje kratke priče je nešto me je pogodilo. U pitanju je bio jedan trenutak kada sam čula jednu vest koja je imala takvu snagu da me pogodi. I taj osjećaj je bio tačno to. Strela u grudima. I osjetila sam je tačno u sredini. Kako se zarila i kako pušta neki otrov. I ono što je bilo zanimljivo je to što je taj detalj koji me je pogodio na površini bio beznačajan. Tako sam ga ja interpretirala. A ipak je imao snagu da tako odjekne u celom mom telu. I kako se osjećaj proširio. I moje telo je počelo da pulsira. Prva reakcija je bila da to ne sme niko da vidi. Da ne sme da se pokaže. Da sam u opasnosti. I da hoću da se sakrijem. Dok opasnost ne prođe. Ali sam izabrala da ne odbacujem taj osjećaj. Da ga ne ignorišem. Niti prepravljam. Da ga pustim. Tako sirovog. I veoma intenzivnog. Da mi kaže. Duboko sam verovala da se iza njega krije poruka. Postojao je još jedan osjećaj. Mnogo suptilniji. Koji mi nije dozvoljavao da pobegnem. Koji je jasno, ali bez bilo kakvog forsiranja, govorio da sačeka. I da će poruka stići. Da će se njeno značenje pokazati. Da njena snaga nije samo u tome da me rani. Već da postoji nešto više.
što treba da se otkrije. Ali se ne otkriva forsiranjem. Niti bekstvom. Ni popravljanjem. Otkriva se prihvatanjem. I puštanjem. Da se kutija koja je bila dugo zatvorena neko vreme prilagodi novoj klimi. Pre nego što krene da se otvara. I da iz nje izlaze sva značenja, interpretacije, osjećanja, scenarija. Da kutija drži značenje moje poruke. I da ne treba da je uništavam pre nego što je otvorim.